Speaker ng legislature, song ko pong labalabakan ng talyensiya, momot sa government, o chon pon payungsap. Pacawan ko kabran karosong ng sa bulmachay, Rongen Rahnwet. Ngay sa Nicolas, medan pacawan kalalero kupurakan, autakan sa bulmachay, Rongen Rahnwet. O iya caralakan sa bulmachay, rongkan kayo. Kasaraw yan, President tatakan polis sa katami, Ria Petraya sa Pariyaw, Tainaka Priyaman, Mekachaman, Kasapulsan, Scholarship and Pilrainer, Kasilumen, Kapasan, Mepitokan sila COVID sa tuwaw, o Kabayo sa Pulmachay, Liran Masanlangan Ponpe. Rome, Sang Colonia, o in Ponpe. Ni May Silisap and Pamilya Katraya sa Pariyaw, Kulake Walang Puran sa Was, sa Pulmachay, Region Ponpe, Kalian Rome, Pacawan Yang, Chaweta Kasaraw Mochamocheo, Mepit, President tatakan polis sa katami, Mekantan Public Safety and Ponpe, Ken Pacawan Apali, Puen Kenyang Muya, Men, Kakoyap, sa Pulmachay Police Kan, and Ponpe. Kasaraw Mochamochwach Pacawan Muyawi, ni Absent Kantan Public Safety, Mepacha Luman PTA, Nan Colonia, Ponpe. Nintuan tang essential may right police officer siliakan, met Chaweta, training and police akan tamiwaj, o right police officer pukat, sang Palian national, state, o local. Training and police akan tamiwaj kan Pacawan Rai Sampung Silu, o Pacawan chapter na may Silisap and Pariyagat Priya sa Priya. Karya mo yung sa Pulmachay Rongen Rahnwet, Palian Rome na yung sa Pulmachay Region Ponpe, Pacawan Alitia Reong Rome, Sang Micronesian Conservation Trust, MCT, may kasalita, may Micronesian Conservation Trust, MCT, o Micronesian Challenge, MC. Pacawan mo yung aray tungal kakang kalangan ng o congratulate ang Dr. Nicole Yanase o Dr. Harmony Fian Yamay. Pwede yara ka nakalyararat ng school o Pacawan. Chungalen kay PhD sa Palian Pilrainer Micronesia Challenge Scholarship PRNC. Ay nakabuyangan po ka chuya. Chapin na ramas may Pacawan chungalen PT PhD sa Pilrainer Micronesia Challenge Scholarship, PRMC Uya Scholarship no yang utasang haman aramas no kayang pilaw ya panap opol panay na yan palyeset o palyamaran ng Micronesia Conservation. Yay, William Phil, Charles Rainer, sang nagpapor Ria sa Priya, Ketua Pilmay Sabsu, Les sa Chantaye, and Ria Putay sa Kinmang. When sawasay rin no Pulapulkan and Micronesia, kalaw ka na right ng school ng Palian secondary degree, non-Palian environment, conservation, o sa manpalikan, when kakairata, right ng way, Heuran. Rahnwet arrived on school 8 woman sa Micronesia, may Pacawan tungalan kitiyar Pilrainer, Micronesia Scholarship, PRNC. Nan sambungan no pampayan Pariya Patriya sa kayo, aman pinakakuye Miss Harmony Uyan Menya, piniyan sa Wacha Uyang Menchu, Nanwen Federated State and Micronesia Tetasan, Pacawan Kasabusang University in Tennessee, o Pacawan Tungalan Kitiyar, PhD nan Palian Ecology, Voluntary, o Pwede Samni, Kabalin sa ilap na Mia Rahnwet pinakapmanat paspasotan ranwing US mainland o awyang yan sa mga puen kapurato
Chungol wasa o sawasawata tatongkan and palian conservation o environmental na nachungol wasan kausa. Miss Yamase ten kol Yamase uyamen Hawaii wen men chu open men konpe nan wen present yang na chamen right school paman kan me pachawan yang chungalen ki PRMC scholarship nan par riyakite saksuo o ine pichapin naksa ni me saksuo. Miss Yamasa Bachawan chungalen kritiya chungal PhD nan kalian marine biology ni University Anawai Manawa. Dr. Yamasa Bachawan pilipiltar sa MCT o YT Instituto Bachawanyan Choweta Challenger Deep Expedition nan Songkongan Nas and Paria Patrace of Ale o Bachawanya Chapili o Chapin Main Micronesia Menyang Choweta Chalenti o Tubet wasa kayo lang nan Sampa me Pacha Marianas Noya wasa na Nebresa Economics Exclusive Zone. Kasuluan sa palnachay Rongen Rahnwet palimakan pachawana kali to kain sila munian kapin sila taso mga COVID ay saktuang men pachawan sa karaway kapag may rayla masapan makapiryan kochpit te pachawan nalit to kain sila kapin sila taso mga COVID ay saktuang sang sarsang parlimaw lilay sa kusu o sang ramas daw sa paray sa kwalu pachota. O enpil pachawan sansan may rally yakan medsenyan kapiyang coach kita pachawan alet to kay sila siwat. To kay sila silen kapin salet so mga COVID ay saktuawat ken pachota publical pelpelian monmunian konpe yung dispenser niyan kolonya. Pelian publical ken pachawan kasta niyat len niyalam sang lakwalun mansang leklok namin sauchit o ran kaunag sang lakwal wala pemansang leklok silo moren sawas. Koros naman yang coach kita pachawana le to kain sila silen kapin salet so mga COVID ay saktuawat kan tananana o teta tarakwe mon to kapan pachota. To kain sila silen kapin salet so mga COVID ay saktuawat kun pachawan yang nipa o enpil pachawan sansan mesang ni kaway and Palian U.S. Central Port Disease Control, Williams National Kabin Salet so mga COVID ay saktuawat. So, kapag apol para rabat 20% waisak tayo koncheo. Narapos magun pachota sa Palian Pompey State Vaccine Administration, kasaleta malilito ni May Sirisa kaya wanpan yakitray sa Priyaw, irailang nga sa Pompey kan mapachkiyat na pachawaner. To kain sila kabin saleta sa mga COVID ay saktuaw, kaya untuk karyang tok 50% wali sa kayo na kanakalag. To kain sila and COVID ay saktuaw, samsang karay sakwalo. Kachota 50% isi saktuaw, to kain sila Pfizer, kayang tok the first dose, 50% limay sakwalo. Karyawan untuk tes second dose, patpacho, di percent may sakay. Enpil pachawan, sansan maranot kita sa kulman kuniyan sila Silo, Moderna vaccine, Johnson, o Pfizer, na ang Rice-Rican, na samsam barlinaw, len samkar, isaksu. Tokain sila Moderna, kun pachota pakriyaw na Rongen Rahnwet sa kwalunan punga, Johnson kun pachota pakriyaw, o Pfizer kun pachota pakriyaw na Rongen Rahnwet sa kwalunan punga. Kain saglan sa kulnachay Rongen Rahnwet siya iman masalangan tonpe, ngalangal paan pachpachan ni PJ kontriyaw, kulak isak minute isak kayong mensang mulal paan pachpacho ni Pete silu ponche Kulak silu minute price sa kulmang moren sa was o malangal kan pachpacho ni PJ kontrimaw kulak tuwa minute limang ni sauche. Rahnwet kan kasipin o pangkak niya marmarakan kachaw o pangkak niya kachaw masul o milenan sako. Ilok-ilokan pa na pang pachpacho ni
nepit silu lel payo. Nin saujuk pan mia marmarakan kacau pan kap miang len nan sapoi lok lekan pena pan pacho nepit riau lel silu. Ni esil pan kabokan pil pan mia kacau o ngelen nan sapoi ilok lekan pena pan pacho nepit silu lel payo. Nin saujukan ni esil len niapang pan kabokan yang agam marmarakan kacau ngelen nan sapoi pilkak mia kacau masul ilok lekan paina pan pacho nepit silu. Nin saujukan niapang len nialan pan kabokan yang agam marmarakan kacau o pilkak mia kacau masul kisinyang pan pacho numai isulat isak riau nanawayo ilok lekan paina pan pacho nepit silu. O nin saujukan nialan pan kabokan yang aku marmarakan kacau ilok lekan paina pan pacho nepit silu. Muan lamur and Rahnwet pacho netegere tuwaisak muan lamur and mensangan ayo pacho netegere isi sapesu. Muan sesongan kacau memoratin nan raira nawari isak payo pacho ni sisara kuenche isakayo. O wan sesongan kacau mengoratinan sampang watch pacho ni sis ria isa kaya kuan sili sa ria. Ton kay ran sam kachpen kelak 1 minit pa sa ni sauchuk o pan prong salam kachpen kelak 1 minit isa kaya naman sa ngalakaw. Main ko yin masakan autapan sa kalmachay Rongen Rahnwet kalanganan kubran chorus o kasalilya.